Nala, yun ti daduma. Wow! Nagbanglo kayo, nana. Ah? Si kamot Alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kano aga utak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din barok. Ay napakitulod na nga rudan ni paradaan tatangdanan ka. Ay, saan nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Ni, insan Alan! Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgapwam. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kat. Adda pa naggusto na kin ka. Saan, Mert? Adala na pan ko ginatang di ta tersena. Kaya may sa Jack Cursonada tay balasang ni Nana Rosing. Ay, mabaakan ka na. Di ka agpili-pili iti babae. Ken may sa, nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Chema. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kun ti mangarim ken ko na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala na nakaw. Sika man tinimbang pastor ginwangin tun malmalam ta madi ti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram itun malam tatang. Right. Itaban pa yamang agkukin ka na ita. Chamok kat allergic kay ti balasang. No kaano lumakay kan sa kalaagaram. Ni tatang mat. Suportaran da kanilatan. Kan may sa. Diyan mo no kursonada nakmatay kayat kong arman. Eh no kasta nga raw. Sika ti makamaw. Total lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay-nay itibiyag. Nangruna ka ni lakayak maten nga amam. O sige tatang. Sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mo't nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado nga raw mapasungbat mo. Ta, ni mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, owan tatangon. Hindi kayo madanagan. Lalaingag to ti agaram. Day, Jema anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita inin ano asino da ita. Amangan mo't numaysa ka na kita agar aram ken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturug akon. Uwan na lang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot gayam da tamanong Alan. Ay na, umunag ka Jak naman nga umay ka pumasyar ito'y balay Wala ding. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading agpatuloy akon. Nikat agmerienda ka pa'y ama nung. Sana natin, nabsuga kaon. Kunak nun nakariing pa ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Gemma, anyat oras ang nagawid tayo sa nga ilimi di rabi Apagbiit lang nanang. Tay di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanamot nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya? Iti anya aga po nga pa kumusta anak ni tatang na. Wano? Da kayo kit diti gagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanya yo. Anya? Imposible matangada kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. Anya ka ka mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami ije palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanya yo. Awan mat anak ko.
Ni, insanalan. At takamot gayam dito itersena. Ti amo ni tatang mo kat napan ka manen nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti maswerte abalasang. Itagay mo ka din, san. Agset ka. Sanak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot, tinsan. Tsak to pa'y nagdatdaton. Ano na busted ba't nga bagbagam? Insan, ni ka di Gemma? Saan, insan? Saan atay anak? Ha? Sino nga ron? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na no tay inati armag, insan. Una yan, insan. Kat no nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno, nakainom kan sa mo nga mina, hindi napan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo, dagiti agina. Saan, insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonadak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Roseng? Iso nga men, tinakariknak iti ayat. Gapoy tinay dumduma apayud na. Anya nga ya payod, insan. Tsak man mo, manipod iti nasayop ko. Tsak mo tan may kaditi panunot ko. Uri ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, nainsan. Tal na ka man. Amangan mo't no, ada diferensya ta agong mon, insan. Kuira ang awinsan. Itong madamdama. Mapan kun to sarungkaran iti balay na. Tsak namin naranaan iti namin san kay. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uwan insan. Kayat ko nga palapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, urayak la sumgar iti daytang ay bagbagam, minsan. Nay, si kamot gayam barok. Dumanon ka Awan ni Gemma. Tay na yabantay kasinsin na ka bangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin nukas ta na Roseng. Ay, masayop ko man ang tayo na idumduma apayod na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si ka, Roseng. Anya ti bagbagam barok. Kunak, anyat kaya mo ga inumam, ta iyalaang kaya kusina. Saanan, Roseng? Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuman ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Gemma? Na, anya dagitan nga bagbagam barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Na, inigaba mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatan ka, Roseng. Dahiti payod mo ti mang paturog kanyak. Tay sulat tanti pampanunutag. Ay, barok. Amok, makmakla at kalaang. Kano man akla nga agdigaws, tanalami istipanawan. Nang runak at bakit akaon, iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamat pag-asakin ka. Ni Gemma, Alan, kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadi kayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Roseng. Ay, ijak amaw ti sumbat ko iti taalan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan, Kahit sapay ko ma, ta di nakto paayon. Alan, anya tinadamag ka, sarsarong karam kano ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang, ni Roseng. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos, daytay kumamad ubingan at ipinilim anak ka. Kasano kayo pa'y maadaan iti anak?
no ni Rosing ti armam. Kat no inaunapay ngam siyak sa manang kunak kuma. Tatang, iso ngamin tinakarik na tinagpaidu mga ayat. Andat nakita mayakan ni manang Rosing anak kao. Ay, kwa, naidumduma ngamin ti payod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kwa na. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti gusto ken ka? Di mo pinatulan ida sa eta? Agtin nagkalagayam iti kasken ni manang Roseng. Kat, kanya nga ron. Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anya matdatan nanang. Hampay lang nga nagdatdaton na alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema anak kao, saan kumamot akas taa? Aklunag, ada nalimod apa naggustok ko na. Ang jakbet impagarop, asyak gayam ti kayat na. Ti amok ket sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di yung man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yu lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yu lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udinan no makabirok iti ububing. panagkunak ket seryoso met ni Alan kanyak. Angem no dumteng to ti aldaw makabirok iti sa balay. Awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanakaw. Saan ko matanam na maan akas daw, ti mapasamak. Awan tinaskan nga kay dawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiwliwag kung tumutlang datoy. Roseng, hanay. Nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumwarta ita. Kaya't ka nga ipasar tapno makaliwaksay kamit sagpaminsan. Ay na, nakababain nga minalan. Amangan na niya ti bagat ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat ita tao, Roseng. Nagayatan tamit. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jay mangay. Maklon nan tumatlang ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagbasulak ken ko na. Ta umunay ti amin. Jak pulos nagdatdaton ken ko na. Uwain, puno napintas kan ubing. Hanggang saan nga isuti kayat ko? Alan, Di mo unay pang panunutan ni Gemma, honey. Dahil agdama ti panunutan ta. kasladyak nga minpatyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken ubing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apayod mo, honey. Jak masayop na ita iti sabali apapay. Maday ta ka manun Alan. Anyaya apayod mo ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan na ita? Ti importante ay ayaten ta titungkang may sa. Kasta akmetken ka Alan. Sapay ko mga ruda. Ta saan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na gano ti agpipila a babae iti sangwanak. Si kantulat tati sa pulag. Ket agyamanak ta sa anak a pinaay. Jema, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka nun napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umyan kayo ijay nanang. Kawanin ta iliwag pa idamat. Bigat taon nga gawidak. Sige nga rod nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga gawid. Taamangan no umay dito'y balay dayjay. Uwan nanang. Ni, anda agtok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alandatan. Ay, nasaya at maiwayat konti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Adda ka din ninanang mo? Ay, si kamot gayam. Sumrak ka, Alan. Awan ni nanang, ada na panan na.
ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarongkar, urayam ka no. Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunag ka pa nga rod, agmerinda ka pa laang, pangururayam ka ni nanang ko. Agyaman Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo no anya nga oras sa sumangpag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga urayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayik nga ro din. Rabiin, nga awan mo talagan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday jay, narabian lang siguro. Ay, isa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pa lang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid idda Ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsip nga ta. Alan, Roseng, si kakaninay ta. Simbangput kakanin hanay. siyak dato Alan, ni Jim. Anya? Ay, mabiit lang ha. Lokatakti silaw tapno makitanak. Gemma? Bado ni Roseng na ito suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatem. Saanan nga ni nanang tabakatem. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo mapasamak. Di kan to agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Dakto pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabiit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Ornusam ti bagim. At ti ulis, akwam ta bagim. Ditakan. Ha? Ay, Alan! Dinaktali ko! Hoy! Mabiit lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya si katin nangawis kanya karumwarta rusay nga rin. Sigod ka, agparigatak pa ya mangawis ka na ka. Alan, Ano, ay, inarakop na kumutan. Kat adata dito'y parke. Saan ka din na mabain nga da makakita ka na ta? ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hane. Adda impud no ni Gemma kanyak. Anya timbaga na. Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madanagan. Ta saan ang nagbaligi iti daka sa plano na, hane? Alan, insagana kun ti bagek. No bilang tamaybaw ing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabaketakon. Di kan may paayan iti anak. Hane, saan ko maaday ta ti panunutem? Saan lang mo't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sikaken siyak. Agbinadang ta iti rigat kan ginawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti na'y dumdum a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapayud mo ti may saan nakaawisakin ka, Roseng hane. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, nanang. Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo. Nga masaanak nga nagbaligi. Ala, lipatin yun day ta, anak. Mga barwanan tayon. Ay, agyaman ka. Kat sapay kumata. Di munto paldaangan ni nanang ko, Alan.
Nang runakat umadayo akon. Saan to ang mapasamak na ita, Jema? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pangisarkan tigayam ko kanyak ijay. Iso nga si kan ati makaamo kanina nang ko niya alan. Uwan, Jema. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay an ni nanang mo. Manang Biyana! Tanapadasak mat idin tinag-abroad. Ngamjak nga anusan, iso adya akong nagren-renew iti kontratak idi. Ay, uwan ada gayang problema kading. Anya day tamanang? Ay, kinaagpaiso na. Nag-apa kami kanila kaya ko idi napalabas. Giste nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga siyansa na. Apay ayamanang. Ay, ti amok, ada balay may nga sangputak manipod abroad. Taka na yon ti pauit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masangputak. Anya? Nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis-bisyo na. Masursurunak nga rod nga perme. Imbag atahang ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo a kwarta manang. Awan nga rod Katay na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito kumapay tawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan me pailangan niya. Ha? Kato naman ang awan problema iti dayta. Ngam anusan tayo tani saan mo't adakkel to'y balay. Wanahan nga problema data ading aning. No kaya't mo papintasan tayo. Siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Adakan ka amanang. Tano siyak, awan maikarit ko apag patarimaan iti balay. Tani, amo mati ka sa saad ko. Si siyak amang isaksakad kadagiti dua nga anak ko. Taam mo mat nga intarayan nak dagiti nakirelasyonak. Maawatak data. Iso nga ron nga tulungan ka, tamas asiyan na kanyam. Asino ko mga iti agtinulong nohaan nga datang agkabsat. Ne, chocolate manin takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rud, Robert. Mahan ka mata. Nagsamik. Awan hilig ko iti kasta. Itong sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rud, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. At amumat nga paborito te kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no, kas dyan nga ang gubobrakat dahito ti pamadput ko. Kaslak nga mabangbang aran no mga nakiti kastoy. Kahit, kasano? Agnagdan dito'y balay ti kabsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin, nuhan mo ko mga min nga winalwaldas dya kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mo't napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pagit akong akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kong. Ay, anak nga kay liten, ha? Ay, hangay, taro, Ayun na. Si Mangput ka maggaya man Fatima balasang ka. Kaano pa ya si Mangput ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Awan pa sa lubong ko kanya yo, Pasensya kayong tahang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't nagsalsaludsaw diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkit diya. Ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong.
Kat idi nag-apply ak nga nag-abroad kat awam matim papabalunda kanyak nga uray peska no tuyo la kuma. Kas lakit di nga dem padulinda kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Ang udala siguro mo't abalasang ka. Ay han nga ang angaw lang dayja tata. Talagang agbirok day ti pasarabo. Awan kit di ti babaen da. Napos kultero propada. Mala, bye-bye idan Fatima. Aywan, di mo't naggapu kay Jibalay da aning akabsat mo. Ay awan, apay aya? At da ni aning ijay, pasyar ko ma. Ha? Wey, kurso na dam jakabsat ko tata. Wan, hindi naksama kayat. Maikatlon da ito agundaway. Panang sarungkar ko ko ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng. Kandak kalye balay mo niya. Sakto laeng. Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gami ng asawak. Sige, aramam jak habsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasing pat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning iti kasla kanyam nga ay. Swerte na kit di ata kurso na dam. Agpasalamat kit di ata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay boy, san alapod da ita, Fatima. Ibilang ko, kas pudno nga anak dagiti anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga rod, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aneng. Tapno lumawa. Adang amin sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi nga package. Kat si kalat na ama nang, si kati ag desisyon, ta si kati akin kwarta iti maaramat. Wan ag-business akman itoy. Aglako ak iti syukulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilakok. Nukas na, ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate manang. Wan imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, wan gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Ah? Awan iti panunot ko day manang. Uray taadando ang anak ko. Tano makirelasyon manan, ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Yak kayatan ti masakit nan. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay natanganan ti kitam. Diyag tawon iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag ko nga agar-aram kanon ni Tata Amado kanyam. Ah? Wen nga ron. Laklakayan mo't day dyan nga agaram-aram. Ay, han mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni Tata Amado kat nalawa di dagana. Kandakal di balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpirm ida, kadang iti babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa, mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungo ti lalakay. Ha? Anyalat sa wendag iti taon nga inulakay ti pakirelasyon manang. Apay ngamin nga dagiti tataw ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga iso ti mangpakan kanyam. Kada kayong agiina. Manang. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawampe asawa kakat agparmakan yan ha. May mayatila kay nga karelasyon aning. Uri agpinos tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadungo tila kay nga karelasyon. Kankang runaan ti amin. Nalawa di dagana. Apay kaslay dil mo dya kabsat mo dya lakay nga gar-arang kinkwa na bakit? Babaan na kadilang, Robert. Napintas mo't na ito nga wagas ko. Tap numapan kanya tada ito nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan ka ng bakit? Tama busy nakmanin. At siyempre,
No, asawaan ni Tata Amado ni Aning. Alaan nan isudang agiin na balay na. Kat data ti agbati itoy. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene. Nagpaison niya. Bili, baka talaga kin ka bakit? Talaga anawido ka. Kat syempre Tsak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may mat datoy. O na, ni aning tinangi patawidan da iti daytoy. Ta isu ti buridag. Hang nga mabalin data. Hang nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan itoy. Amaw, nga awan pan nakaikariken ka. Talaklakayak nga dayong si ka aning. Ipalapal ko latta, to'y ayat ko. Bareng si pawam latta. Tata Amado, awanin plano ka makiasawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sa bali akadakwada aning. Ikaray, di kan tupaldaangag. Kat ibilang ko, kaspudno nga anak ko dagitan anak mo. Siyak, tito makder nga amada. Tata Amado, Ay, ayatin ka aning. ala, tapanunutak pa'y anaimbag day tata. Sige. Hey, makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. At namak, aning. Haan ka man mat nga kundi pa kipot si Kaaning. Apay, nasinaw kaya nga balasang ta kundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man o ti lalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo nam kit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi anak mo. Apay, maipay mo nga tate ka sa pulanda. Nawan katulong ang mamang padakal kanya da. Diyak ay ayatan ni Tata Amado manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kitkitaan jero pa na Jay daga na di kitam. Kan jay dakal nga balay na. Manang, Sige kit din. Aklo namon. Tani, han mo nga namnaman dato'y balay ta adun ti gastos ko itoy. ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Wan. Ngam siyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang manang. Ay, unfair dagi jay nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da jay nga inaramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta manang. Basta family house datoy. Katangay siyak tinagastos para itipan naka-repair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension na pa yan. Isang ada sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin manang. Iso nga rod nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit aning. Di ka matanagan. Taduawan pa panan nyo nga agiina. Welcome kayo ija balay ko. Ijay kayong nagnaid. Saan tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Ngumapay nga agnaad kami ijay. Kat aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaid yu ijay balay ko. Ala na aklunan na ko. Di kay to pulos baybayan. Promise. At damat nakakita ka daaning kanla kay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya. Kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya! Wow! Mayat nga roda na kasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya nang awan karbangan da ito'y balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana nga mawan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanyak. Bagay na ti daduma. Kat nungay asawaan dan diyang absat mo. Kat mayat laon ay Ay,
bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado isuda nga agi na ije balay na. Ne, anyat gagaram, apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun ah. Hanmon nga almanan dato'y balay, aneng. Pangasem. Saan aday tati gagalak manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Agpaiso? Nakasta, talaga nga asawan na kan. Wan manang, pudno ti kunam idi, ama sursuro ti agayat. Bayat nga min ti panagden nami kini Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kun kadagiti duwang anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da dya nga lakay. Anya nga idibak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumaon ka ditan na Fatima, aldawin. Kastalatta ka din, taramid mo. Agil ilad kalatan, ngagmalmalam. Amumat nga madmaditirik nak. Kanayon nak nga maululaw. Han ko mauawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga maagagasan. Nga ron. Ay, atan sa amot sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakapsotak nga kan kanayon. Unak ngaming agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpadoktor. Siga ano kayat mong timatay, makamu ka. Rumwara nga ro din, tadapapanak. Papa naman aya. Kuyugan nak nga ron nga agpadoktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, urong timing ka man. No kaano nga dapapanak, saka kundi pa doktor. Sige, dagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak, numalpas ti check up mo. Ipalugan kan tulangan iti paradaan. Oh, at iti allowance mo iti pagadalan nyo anak ko. Agyaman nak tatang. Kaya ban di adi mo, itulod kayon anak ko. Wen tatang, mabit lang nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada, tapno makainan na kamot, Amado. Siya kun bakit? Mabanog kang agbaneho. Isu nga rod nga insuro na nga agmaneho, tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya kun, sana balay, si daglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingput mo kada kami nga agiin, Amado, ah. Agyaman nak, tadimtang kay ti biyag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panakiasawak kan ka. Pakaragsakak paikit di dayta. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasang bayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak gapu kada kayaw. Aywan, makilugan nakman nga rod, taidagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak nakita, inak kumustaan ti kabsat ko. Asino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo maya ka. Ay, awanan jakon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita. Gapo iti sakit ko. Anya? Kat, nagpadoktor kan? Agag-agas ka? Nagpadoktorak ide, inikandak iti agas nga nabayagan nga insardang ko tawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ngay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Diyaka mo no ayan natantan. Saanan nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya? Mala, rubatan ka manang, tamapantay iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, sana mabalin. Basta, ipadoktor ka.
Dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatiddag pa'y tibiyag mo. Ay, mababain ako na yun kanyam. Pakawanan na ko, ma. Ni, anyat ikidawam iti pamakawan. Pakawanan na ka, ta nagbalinak nga agum nga kabsat. Inagumak di haang ko nga kukuwakat ni. Kasto'y matandi ng bumbanagak. Ala, lipate mo day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duam ditoy. Ay, mabay na kaya asawam. Kabaalak matkiti nga asikasuan ti bagik. Kan saan nga balita dadagi jay kakasinsin kan kakanakan tayo tuy nga karo ba? Pasaray umaydak matkiti tultulungan itoy ah. Ala nga rod, ngam no talaga adimon ka ba ilan ti bagim, umay kan to alaan, tayawid kan ije balay mi, manang. Ay na. Agyaman na kita kinaimbag mo nga kabsat, aning. Isu nga napintas ti biyag mo tadtanta. Nagmayati pa